Korea kiti tingle mizo si in Korea hi he uvin Korea he country hi in la Korea hi nia ki homin North Korea le South Korea North Korea kiti tingle alam kai pu phamo a mo he ngal le tul bol thanom da na igelvin South Korea ti ilung thimuwa iza uwa tingle chun South Korea kiti tingle gam u khang towa anunga ho hai thea apasal ho hai thea tingle gam thing khat gam khang to hi ti chu e hewin in la tuni ni khuwa hi Korea hi khat phat masala ya chu country khat na anading khoma in la tuni ni khuwa country atum tuma not le sawa hung khom ham ti thu sim chu isei dingu hi hello loite ho no bonvin ni khupa tuni ni khuwa he Korea te thusim sei ding hin ama ho he Ebola not le sawa hong kyom u ham ti thu chu sei ding hi thusim chu panjing u hi ti la ya mem hi East Asia a mem hi in la hi China hi in la hi Japan hi in Japan le China ke ka hin Korea he u me Korea hi kum jakhat kum sang khat langjen an hi tan hi chi khang la ya wang chu Korea hi lengam khat na hin ana khom hanin not le south tin na ki om ana ki home hi in khat se kingdom of Korea ki ti achun an khom hani Korea akoma country te ni China le Japan hi ma ho jong he China le Japan hi ana khang to ma sa in ho jong na ho uvin hi ji chun ama ho en jong gam tampi na lu ji chun Korea te jong hin paw hen lang culture hen lang tradition hen lang pangjong he anakiman sa na the chance tampi umin in la tuni ni khuge hin ma hon culture le paule identity ho hi phate cha ni ki ven tum uvi la hi Korea me hi zoom ga boleu chun la hi Korea te peninsula cho hi in tuni ni khu hi lai mun hi aki hop now North Korea le South Korea ki ti na cho hi North Korea te capital cho hi le Pyongyang hi in South Korea te a he Seoul hi amani gam hi Black Sea le Mediterranean ke ka hi lai hi Sea of Japan hi in lai hi Sea of Japan hi abang khat ting le East Sea ti azong ke hezi hi China le Korea ke ka tui sea kit hi Yellow Sea ke ti in hilaya thil tu pi li ho chu Sea of Japan Yellow Sea China Sea le Korean Strait ke ti lai ho li hi atupi in he dia poimo khat cho hi thowi Korea hi gam khat se China to hin aki border hi khat lang panga hin Russia to jong ana aki border thowin en la gam wang hin neu chket hi in atam zo chu amun tam zo chu China to hin border a umi 20th century khang chun Japan te jong chu a hat le jing win lisit chungmun tin ho cho hin to pa ovin island neu cha gam neu ho Taiwan ki tian lang Korea ki ti ho jong jo hin to pa ovi China jong chu ni ve ham thum ve ham cha ne tek win tek zo chun Japan ten jong China cha na to pa ovi 1910 kum chun Japan te jong chun Korea cha na to pa ovin aliang pau cha na son lo ovin he ti chun kum som thum lenga lang Japan te chun Korea gam sung cho ana pu uvi Korea mi te chu ana bol gen thei le jing win Korea te apau ule a culture ho jong su mang pi na ding chun agam sung uwa Korea pau ke mang lo ding Japan pau bo ke mang de ti a compulsory a lu ho po dan ho po na simu ve ho ta a chun World War II laya jong chu Korea gama kuna jong he numei comfort women kiti Japan ho in lupi dinga numei adei ho tampi pi chu Korea akuna jong ana sol du bin ichilai muna hi Korea ke usia bol u hi pun gam dang Malaysia Singapore Burma Vietnam Taiwan kiti ho azong hitabanga neme ina chomkhom uwa nupsa na dinga neme ina la ho thu hi Japan te kum som sagi lang ama ho ha lai wa chun hi chi ana ha chi pi le jing win tu ni chan gi ya hi chi hi ngai dam athum jing jiu wi hi Korea te ana bolgen the na kum som lenga chapang ho bolgen the na video chang he kasimin na ngai num lew komena hin ling o min na vet the u hi iti chun Korea 1945 kum chun World War II hong ki chain hilai hi chikhang la ya World War II masanga cho Korea hi Japan te in anawai pu hin World War II a
Hiroshima le Nagasaki bom hung ki bol pha na chun Japan te jong anop tan First World War le Second World War ra cho ki chi thin ka seitan he chi phat chun Korea gam sung jong hi USSR te hi not langa ko na hung uvin USA te jong sau langa ko na hung uvi la hi Vietnam War thusim ka sei cha anangai lia chun them khat ki chi jip ma na he the be ding uzong kata sani USSR te jong North Korea langa kuna hunga USA te jong South Korea langa kuna hunga amani hi 38 parallel kiti lai muna hai ke su tu ding chu agu non hi ti chun August 1945 kum chun hilahi ahi tai ama ho North Korea le South Korea ki hom khena North lang chu USSR ten chom khat na dinga pu a South lang chu USA ten chom khat na dinga pu a kum nga chu hiti chu pu a kum nga zo le North le South chu atum tuma kum country khatna su ki thu ding tin USA le USSR jong so ane keu honin ane kinop tu honi hin la kum nga zo chun hi chi a hi e not le South Korea amep cho US Army te le USSR te Army border la hi a hin not te a lai chun North Korea capital cho Pyongyang ahong hitan South Korea capital cho Seoul ahong hi in tunichan gya capital wang hi hial nai hi uvi North Korea te chu 1945 apat 1948 ge USSR ten anawai pu uvin South Korea jong cho hitibang chun USA ten 1948 ge cho ana to pa uvin anawai pu uvi North lang jong chu USSR ten ana to pa jin wa cho ma hon jong eti chu communist chu ahin chi pi uvin communist a chun hong ke pu pe uvin ama ho jong chu Democratic Republic of Korea tin akisa uvin saulang ho jong chu America ten anapu pe a iti je a chu ma ho jong democracy cha hin chi phei pe pe u chu hi 1949 kum chun USA le USSR ke ka a chun Cold War na satain hung tan hilai chun China jong Russia te ko ma China gam jong chu na satin ma ho ke ka ajong chu civil war an umin hi le communist party ho chun azo pa nu chun China jong cha phat cha communist a hong ki potan hi le China ta chun Russia jong chu ki thu thei le jingin China le Russia je a jong hi North Korea hi tu ni gi ya communist gama den a hi China ten gal hin zo a communist government hong kitun do chun 1949 kum chun USSR te jong chun nuclear weapon chu China te gama chun a first spending chun an try uvi tu USA 10 QC in nuclear chu data lova USSR 10 jong nuclear weapon ani phan wa chun chi ma ni ke ka ahin met hong kiti MAD met kiti ting la mingol hello mutually assured destruction kiti hi aji chu ni ni na hi nuclear ani hon ta za khatin attack jong le khatin hin le attack the hi ji na cho ama ni hi ki cha tu hon hi wang ki tu hon lo na sata agal uma Cold War kiti ma ni ke ka agal hot war kiti lo hot war kiti ting le nasa ta ki tha tu na mil se ta ki tha tu no ho chu hot war ki ti hin Cold War ki ti ting la gun ta agal ke sa lo banga chu propaganda phalu lo dan khu ta ki sim khum ka gam nong lu thelo ding line na bol le iti fine pi ding ki ti hin sa ta ma ni an ki bol tu hana hi hin la North Korea le South Korea agal ngam hung ki chu na hung uma chu no Russia te enjong no te hen support na USA te enjong South te hen support na amani hi amina chu no le South kidel dana mbanga chu la hi Russia le USA te zo chu kidel la hi 1948 kum chun ama sa pena dinga South Korea achun election an umin amina chu free and fair election kiti wang chun asunga chun theng setna chun election chu an umzo pun elai chun pasal khat singman ri kiti chu USA te support dung zui chun singman ri jong chu president hong kai do e not langa wang chun election an umpun USSR te in pasal khat kim tu sung kiti chu alam kai pu dingin analheng uvin hilai muna chu ama hi USSR te len hi je chun communist ana chepi in ama hi USSR gama uma communist ideology a chepi a North Korea gam sung chu anapu hi kim tu sung president hong hi chun amazon kum 35 apat 40 ki ka cho an hin la ye South Korea langa president pawang cha han hi tan
1948 kum chun amani zong alang langa agam ma dinga chu len chu ma chun lamkai chu ahung hi hon tai sangman ri chula anti communist ki ti chula adei lo hil ahin kim tu zong zong chun democracy ki ti chu adei lo amani chu achi pi hon chu ani ni hona ki dei hon lo banga chu ani ni hona adei kin hon chu hi le Korea gam sung hi not le sa wa ki hop lowa government khat na din khom ding ti chu ani ni hona chu adei kin hon hin hela North Korea pa jong chun khat na idin diu not te ke vai pu dan communist a ki vai pu di ti a sein sau pa jong chun ini ni a khat na idin khom ding hin la sau te ki vai pu democracy a ki vai pu di tin amani le amani ki ka ajong chu kilung tu a country khat na din ding no man bang chun alung gel hon chu an ki tu thei ji pui 1940 na pat 1950 ki ka chun Korea te jong chu alanga chun USSR le USA in a support nin USSR hi Russia te hi ni chena su mil hil ding hi North Korea te chu Pathetsa Russia te chun ne la cha galman cha hen lang akiwa ju si chu Pathetsa supply a bol win South Korea te wang chu man cha hoi ta le teng ho a chun USA te chun na support zo pu win ama ho chun pistol neu le ne la cha them khat bu chu na support win ji chun South Korea te chu ana no le jing wi 1940 na pat 1950 ki ka chun not let south te ki ka chun border a chun na sata in gal anu umji in 1950 chun Korea army not langa te jong chu ahat wal ta win south te cha hin attack win hi le 25 June 1950 ni a South Korea hin attack u chun United Nation UN jong chu anake phut tha til lai chu hi in ama hon resolution ane na wa chu South Korea te ki thu pi de ti win an sei win hi chu UN hong ki pu do akuna apat na pena military a hong ki kum naw chu hin UN a ki pu do na chu kum nga vel ho bo an hin la in hi in la UN a jong chu USSR an zauta a idinga USSR te an dalo ham ti chu hi le aji chu hi chi khanga chu USSR te jong hin Vietnam an support no hin Vietnam ma jong gal anu ma chu USSR te Security Council ho Vietnam ma anu hin USSR te chun ka support pui ti a sei la chun Vietnam ma ho Security Council ho sekela do ding hin izi a chu USSR jong chu dalowa UN te chu boycott zo ana bolu e tai kasei banga chun North Korea army te jong chu ha le jingin an attack win hi le a China a Busan ge chu a hin patawi hilai hi me ma Busan hi Train to Busan movie jong navet kha leo hi tu jong hi agam umdan hi them khat chun hi diu hin South Korea gam sung South Kus lang hi tai la he North Korea ho jong la ya ku na hi ahung uvin hi la hi a border o hin 30 hi lo lateral ti a jong ke ji hi a China chun hi lai mun neu ho se hi US sipai ho chun an ting zo taw bi hin la North Korea te chun hi lai gam sung se hi hin tu phau hi tai North Korea te in jong South yo se chu to chai phat ding uchun US te General Mr Douglas MC Arthur ama hi gal hang le gal tactics team ta ajong ke hi Douglas song chun hi chelai khanga chun Japana chun vai anapo I aji chu Japan jong che USA 10 anato pha lai khang u cho hi aman jong plan idea kha cho hin gungin ama ho hila ilaya kuna hi gal ki sat khomle la ki zo lo ding hi tin asein aman jong akunga sipai ho zo se chu in chon laya he tu ya kuna mang cha in aki puin ma hon jong tu ya kuna chun ai tek uvin hi la gal chu azo phan chun North Korea army ho South langa wa supply a ball na zo si ho jong so line zo si chu asu tan pi ubin hit ti chun North Korea army ho chu asunga chun ating den ubin hi le lai chun sau ama ho gam se chu akinung la le ubin hi he chi khanga chu UN army ho hong lu ni kitin UN army ho amina chu UN army kiti wanga chu asunga sipai ho atamzo 90% chu USA te army America te army hi 18 akisi Douglas MacArthur jong chun North Korea cha apumpi a chu la a democratic a heluding daisy chun attack tawin hi le thani zo ho chun North Korea army ho chu helai chen ge hin aswan le tawin Seoul ho jong chu anung la tawin a China chun Yalu river helai chen ge China lu na chen ge hi ama ho North Korea
sipai ho zo se so aswan do zo ta win hi lai ge hi UN forces so chun apha hi tai in le je pe na hi China te jong chu gala chun hong ki kum ta we China te gam sunga jong ka sei banga chu na sata civil war anu umin hi civil war a chu communist on hin zo pha na chu communist gam ho cho hin support na North Korea ho cho communist hi je na chu North Korea te cho hin ki thu pi pan hi tai China sipai ho jong cho tam le jingin mainland China akuna sipai za nam kha cho border langa chun hin tol lu win hi la October chun China army ho jong chun UN sipai ho zo si cho ahin son lu win hi ti chun ahin son pe uvin a China chun South Korea te capital Seoul jong chu China te chun ala le pe uvin bin not te chen ato pa ki tawin iti chun Seoul khopi jong hi li ve zen not ten a hin to pa a south ten ano da not ten hin to pa a south ten ano do ati hi li ve lang zen anu uma hi in la laya gala ki del na wa chu sipai ho chu amina chu North Korea army ki tiwa nga chu tamzo chu China army hi in chuting la USSR te ako naman cha hen lang ne la cha supply ki bol hin khalanga cha South Korea army ki tiwa nga cha tamzo chu UN te kitin UN sunga chu US army te ngen hi laimun chun apat na pena USA le UN sipai ho na sa ta gala ke kap to akidel na hin chu Russia le USA te galti azong sei the hi amina chu not le South Korea war ki tiwa nga cho Laimun chun USA te in jong General MacArthur jong cho hin ko le win nagal thil boldan hi idea naman hi adi pu yetin hin sei win hin ko le we aji chu MacArthur hin ama ho sei na chu nuclear weapon hi mana China le North Korea hi attack ding ti chu lungel idea ne je na chu USA te hin akodo hi tin jong akisi ti chun ama ho jong North Army ho le South Army ho jong chu lahin na sata in kumni zen border bati de tan lahin akidel win kumni zen akidel pan uchun athi amang ho jong chu amun ho achun atam le jingin agam jong chu agam ho jong chu anian le jingin in la khat ho in jong them khat jong masot zulu khat ho jong khat non hon jong sa ho them khat jong masot zulu sa ho in jong non ho jong them khat jong masot zulu hi ti chun lahin akiting den taw ve Phat hung che chi in hi le 27 July 1953 kum chun North Korea le South Korea ki ka chun armistice chu anum tai armistice ka sei banga chu ceasefire jong lo ke ho masanga dinga phat chom khat me pum ki kap theilu de gal lo de ti a ke ho wa in la armistice hung ke chai ting lebo ke kap thei ding hi lo le armistice a ke ula na ting lebo thu chu hung chi di ti a ke sei chu hin First World War le Vietnam war a jong patichan ka sei tai hi che armistice a uma chu India gam sunga pu Jawaharlal Nehru hin pan na satain anala e ama jong UN delegation na lamka hin ama lamkai na achun gal a sunga chu galmi akiman ho chu hla a North Korea army man ho chu North Korea alung sola South Korea army man ho chu sawa nung sol de ti a thu seina ama lam kai na zala chun hi chiong chu ana lol hingi tin ke si eti chun ama ni ki ga azong chun ke cham na anu umi armistice a akehul ha na dung zui wa chu sipai ho tu a to na wa ko na chu 2 kilometer nung chon han ditin asayin no kilometer ni nung chona sa ho kilometer ni nung chon pha chun ama ho ke ka achun 4 kilometer gap ma umin ilai mu na chu koi ma lu thei lo de ti chu a hi armistice a ko na chu hen la tu ni changi ya hi final solution hi chi akheu naw cho kum som gup lenga lang achi ta wanga hi final agreement cho thei pun hi chi armistice na lai je a 4 kilometer ama ho not le sau ke ka uma hilai muna cho koi ma lu lu hi tuni ni khu agal mong cho lo wanga cho athu a wang he hi chi border ke ka wang he pate cha sei chi na cho lo lai hi iti a keu no zo chun hi chila hi border cho hi tan 30 parallel to wang chun border line he ki bang jep ta pui ji chu 30 parallel cha na jang panin lai wang hi gala atu pa na wa kinga over armistice na mun ho chu lai tung zu ya cha border line he hung ki si ma hi
lai ga ki zoom le lai he demilitarized zone hi lai 4 kilometer sunga hi koimat cha mi hi mi hen lang mi him koi ma chaung lu lo gari khat cha jong lu theilu hi ti chu phalna nu lo a hin ting le lai sunga hi bom stampi jong ki kamin ting le thi khau thi ling ti ho jong tampi zen umin army koi ma jong lu sa theilu hilla border line aning lai ho awang hi sipai ho petrola dinga chen achi jiwin North Korea le South Korea te lai ning ten ni border a hin leisi chunga sipai kitam koi na pen hi tin jong akise yi asei banga chu 4 kilometer sung lai sunga koima alut kha lo ji chun gan cha ho dinga chun ilai mun hi mun num ta khat ong so in gan cha a beiding hi lo le gan cha ki mu khalo tampi ho jong hilai muna kuna hin CCTV ki koi ho akuna hin gan cha ki dang ta ta ho cho ilai muna hin hun ki mu ji tin hilai gam hi ka ge la ken chong nom le in te ka ti in khat ve be gam le nga ki chi lewang kalung za ten le jingi North Korea le South Korea a gal sunga jong chun na satta in ki su khana no me Vietnam bar to yong chun amani ki ka ai ki lo thi me gal na sunga chun 2.5 million mi anathi in chu 25 lakh mi bangkhan in 30 lakh civilian lang jong athi 18 asiyi hi chi number hi 30 lakh hi tu lai khanga dinga hlom sa mai thi in ila 1945 World War II ke chaya South Korea population chu 16 million hi in North Korea population chu 9 million hi in totala Korea population chu 25 million ilai 25 million na kuna chu iga simle mi som la a mi khat thi mi zakhat Korea te chu mi zakhat hi leo gala chu mi som athi e hop som chu athi e ti chu ki seina hi in mi wang za tam thi le jengi population to chun isu tu le chun ting lai je lai gala Chinese sipai ho se jong chu 4 lakh lang jen na ki su an ki su kha e South Korea le North Korea a chu record phate cha ni koi lo ji chun athi za chet wang cha ki hepun en le US te wang chun sipai 35000 an thi 18 phun do na cha an nei uv na sa ta gal hi ti chan ge an wang chun North Korea le South Korea ke ka chun ki khial na jong political han lang gam da na jong chu nyau khat jong ki khial na an pui aji chu North Korea jong communist in apu o hin tuni chan gya communist in apu thu we sau jong hiti chun ama ho jong hi democracy a ki pu hin democracy ma mai ki pu win agam naw a ki hop naw jong I ma cha jong a ki khial pun North Korea gam te an na jong chu ama hon a ki to phau win sau te jong chun ma na to pha naw ma cho a ki to pha ovin ki vai pu dan hen lang gam hen lang political lang jong la chun ki khial na chu I ma chu an pu ni USSR le USA jong Cold War ania amani direct ta na ki dello wang chun Vietnam a jong amani na satin na ki vedo hanin la hin North Korea a jong na satin na ki vedo hanin Vietnam ma wang USA ten an no min Korea wara wang Korea ani ni hanin an ki thu hani Korea te North le South Korea wara na ki kumlo naw chu hi le Vietnam ma tabang chu hi domino theory ti tabanga chu aman jong Vietnam jong communist a hong ki pota hi jebang chun North Korea pumpi jong communist a hong ki pocket le gam dang jong communist city chu hin job ki dam ti a ki cha ji wa chu gal chu kham te ding na dinga chu USA te chu ana ki kum lu no hi chi lai khang chun Russia te in jong fighter min thang ta MiG-15 chu an nei win chi MiG-15 chu asu tha ha jong ha le jingin hoi jong hoi je le jingin USA te ban leng ho wang chun ana phale le jingin hi le USA te chu medical langa ana khang to le ki jing win hi ji chun sipai ki su kha tam ta jong medical langa khan tu ji uchun tampi jong an anadam do uvi mi tampi in tuni a hin Korea a chu ipidinga gal anu hamtin ani gel jivi aji chu hi gal hi pha sot pi ana kidel bang wa chun aki khial jong an umpun ai khial jong umpun ke vai pu dan jong ki khial umpun lungdan le jingi ngamani ke ka agal ke chai zo kumsom thum zo chun ani ni hona chun not le sau jong chu gam khang to lo le mi gen the ta te gam chu hi win ila 1970 kum chun South Korea gama jong
company min thang ta Hyundai Samsung kiti ho hong su tan hi le zan mangka achun ama ho jong kum som thum ka achun Korea jong chu developing talova develop country chu ahong hi ta yi Asia gam sunga dinga jong ama ho economy hi alien penin Korea gam sunga chu 1987 ge chu amina democracy hi wa nga chu ai ki pu dan chu military dictator ani in 1987 kum chun na sate in revolution hong umin hi le DP min hi le lai chun democracy thing sel lamkai ho jong free and fair election na hong kilheng ta vi khatlanga South Korea te chu hi le Kim Tu Sung jong chun 1948 na Russia ten atun pau chu aman jong lamkai 1994 kumsom li legup ahi ge cho ahi po in aman pu zo chun kumsom ni lang achapa chun bai hin pokin in hela 2011 kum chun achapa jong chu athi in Kim Jong Un chun athat nin tuni chan ge hin Kim Jong Un pa Kim Jong Un hin North Korea he bai apu in mizo sin amin hi za kha diu ka ging chai in amu num lo jong mi na tam diu hi North Korea gam sung hi gam dang to hin ake khel he jing in hi aji chu North Korea gam sunga hi koi macha jong ki mo lu sa lu hi lu jong he ha hi tingla North Korea mi jong he pam langa koi ma ahungi ti jong ki za khalu hi gam sung wa he phone ki ti jong umpun internet ki ti jong umpun gam khang to lo ta hin laken phone umlo internet jong umlo ti ho kagial jiting la gam sung wa ki cheng la hin anu na ta khat wang thuvin ti tin ka hiale nonghon bang tin gial du ham ti ke pun komena jin se lao jin hi chi thu hi ke hulim ding ka thanup ta khat chu hi North Korea gam sunga jong kil na satain na la in mi tampi jong an thiji i aji chu kil ha ting le jong North Korea te hin gam danga kuna ke tu pi na ho hi an lu sa ji lo an num ji lo wa hi Hichilim hi na sahon satellite ya ko na Korea gamsung lim ala na o hin jana hin North Korea hi ga abelian North Korea gamsunga hi lai khat cha jong umpun lai umpui ti vet sa ni hi le gamsung khang to lo koi man lai ni zo be lo hin Seoul South Korea hi ga abelian lai hi awa set jing in hi lai kiwa lo khan to lo ji in ke jong North Korea hi chending ka tha num le jing in hi North Korea te gama lai wa na hi ma ho capital Pyongyang bo chu hi China he ga vele chun China ba hin lai jong awa so jing in hi iti chun hi chan chun North Korea le South Korea war cho ki cha yin hi chan chun video ki cha yin aban video ting ho jong ki mutu ki tau ti